athu nibonisana kakhulukazi njengomshumayeli bonke laba bantu akekho umuntu kuwena omubi kulabo bantu bahle bonke mayibonkosi umama umkhokheli bonke laba bantu abala kuleli thempele abantu bakhe naye kufuneka eze ngomjalo njengoba sengichazile ngelinye ilanga abantwana bakaNkulunkulu kunensizwa okwake kwenzeka isimangaliso kuyo ingumshumayeli ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma nomshumayeli amen kwake kwenzeka isimanga abantwana benkosi insizwa ekugcineni kosuku lensizwa yasithi namhlanje ngoba kuyisabatha inkonzo yanamhlanje soshesha siyikhiphe sofunda umthandazo bese siyayikhipha izoba phishane inkonzo ngoba soba nomhlangano nonsizwa le usibanibani nangempela abantwana bakaNkulunkulu emveni kwalokho yabe ifunda umthandazo waqedwa wathi mawuqedwa umthandazo uManazaretha ingcwele wabe seyivala umshumayeli inkonzo ethempelini ngoba uManazaretha uma silapha akusibona bakhona abantu abakashembe inkonzo kaShembe mayibonkosi khona into ayikhuluma uShembe ukuthina abantwana benkosi kodwa siyayilibala uShembe wathi asibahlangabeze sebashumayezile siyakhohlwa kodwa masesiphambi kwabo ukuthi kwathi asihlangabeze emveni uma sebengaphandle sebenze lo mhlangano ebese ekugcineni kosuku ebese vele ethi umshumayeli sibanibani kwakuyintathuthi leyo le ntathuthi engiyikhulumele ndawo le ntathuthi yaqonywa intombi ngaphandle yaqonywa intombi engakholwa emveni kwalokho wayesethi umshumayeli ntathuthi uyayibona yini ukuthi usuqonywa ngaphandle na wathi yebo wathi uyabona namhlanje kusuka namhlanje asingahlangani nawe ngesabatha asingahlangani nawe kuvuka nathi asingahlangani nawe kuzo zonke imemezelo likaShembe kusuka namhlanje ngekunqume esontweni nangempela abantwana bakaNkulunkulu lensizwa wabe seyinquma umshumayeli akithi umshumayeli usebenza ngomthetho amen akithi lo mthetho sonke siyawazi kodwa uyakwazi ukukholo yena umthetho uyawazi ukukholo uyakwazi wathi emveni kwalokho abantwana bakaNkulunkulu nangempela lensizwa yisiphume esontweni yasihlala ngaphandle emveni kwalokho yasihamba nabaphuzayo ukudla umvutho wamini yasidlela umvutho wamini lensizwa ayabantu abazalutho wathi emveni kwalokho umshumayeli wayehamba umshumayeli kwesikhathi sothingo wahamba ehambisa umnikelo wamagula wathi mayifika umshumayeli ezonikela umnikelo wamagula esefaka amagula ithi lensizwa wathi maqede mayuthulula umshumayeli umnikelo ubaba wavela wathatha iumbrella uthi ngolokubathiya thola ukhetha wonke la ubuyisele eceleni emveni kwalokho lathi umshumayeli thatha umnikelo wakho uhambe nawo nangempela abantwana bakaNkulunkulu wawuthatha lo mnikelo abantwana benkosi lensizwa yadunyelwa ikhanda yahamba nawo lo mnikelo yayibaxoxela abanye ukuthi ngithela amagula wawukhetha ubaba uthi wayukhetha kancane kancane ngeumbrella wawukhetha wonke wathi uthathe umshumayeli uhambe nawo nangempela abantwana benkosi sengizoyisheshisa le ndaba kwathi emveni kwalokho waphinda futhi washaya usuku lokuthi ihambisa amagula yahambisa lensizwa amagula ithi yawathela lensizwa emveni kwalokho wathatha iumbrella ubaba wase wakhetha wawukhetha kancane umshumayeli thatha lo mnikelo uhambe nawo wathi wasithathu abantwana bakaNkulunkulu lensizwa emveni kwalokho esewukhethile ubaba kwesithathu emveni kwalokho wathi maqede yasiphuma lensizwa yaphuma maqede yaqalaza yasimbona umfundisi yakumfundisi yathi baba umfundisi yathi nginenkinga okwesithathu namhlanje ubaba ngithi ngiletha amagula ubaba uvele wakhethe ethi ngothathe ngihambe nawo angazi baba ukuthi kwenze njani uthi umfundisi awu wenza njalo baba uthi sengokwesithathu ubaba enza lento wathi emveni kwalokho uManazaretha ingcwele emveni kwalokho wayesethi umfundisi hayi ake kuhambise kubaba babehamba beya kubaba abantwana benkosi bathi babefika kubaba mayelibika umfundisi lolu daba uthi ubaba hayi mfundisi umshumayeli uyazi ukuthi wenzani nangempela emveni kwalokho ethi ubaba buyela lapha hamba umbuze mfundisi izokutshela nangempela bebuyela eceleni ambuze umshumayeli ethi angazi lutho baba umfundisi ayikho into engiyazi engayenza babuyele kubaba athi baba uthi umshumayeli akazi lutho baba hayi ethi baba uyazi buyela la eceleni hamba umbuze
Bakabuyela eceleni wahamba wambuza wacabanga umfundisi ukuthi ayikhona le ndaba ngizoqiqa baba bese kube yona lenkathi ngoba ubaba le ndaba uyayazi kodwa akangitsheli wayesebuye na isithathu esebuyela kubaba hayi ngolunye usuku ngalo lona lolu. Emveni kwalokho wathi mayefika amaNazaretha eingcwele eselibeka lolu daba walubeka wathi umfundisi ngoba wayehlala uNkulunkulu wangena kuye wathi baba mina baba kangimazi umshumayeli wakho ukuthi umuntu onjani waziwa nguwe baba kadala ngaye futhi baba ukukholwa kangikwazi ngakho baba uyaphika umshumayeli uthi akazi lutho ingakho ngimbuza ukuthi ubaba wazi ngomshumayeli ukuthi wenzani uthi ubaba uThixo hawu mshumayeli uyakhumbula ngaleli langa ubamba inkosi ethempeleni uthi namhlanje inkosi izoshesha iphume uthi yebo baba sengiyakhumbula uthi uyakhumbula ukuthi umhlangano ufuna ukwenza umhlangano nebandla nampela inkosi wayikhipha isikhathi singakashayi isikhathi esincane wabamba umhlangano uyayikhumbula lensizwa oyimisa ekholweni wathi aningahlangani ngesabatha aningahlangani noma kungovuka nathi aningahlangani kuzo zonke imemezelo kaShembe wathi umshumayeli baba ngiyakhumbula baba wathi eheni sengihluphekile umndeni wakuboka leyo nsizwa uhlala ufika kimi uzokhuluma kimi uthi wathuma ingane yawo ukuthi ingane yawo awuzoyikhonzela wena mshumayeli wayimisa esontweni uthi lalela kusuka namhlanje hamba umlande abuyele esontweni sengikhathele umndeni wakubo ongasekho hamba umlande bele esontweni wasuka umshumayeli laduma ikhanda wathi mayehamba amaNazaretha wathi mayefika ethi amlanda lensizwa kuthiwa wayifica idlela uvutha wami lensizwa wathi mayiqala ekhuluma ethi chabo ngulandele sibanibani buyele esontweni uthi wathi hawu wena mshumayeli ususho njalo hayi hambuyeka mshumayeli hambuyela lapho yakhona ngiqonda ukuthi bantwana bakaNkulunkulu njengoba sihola abantu siphambi kwabantu amaNazaretha ingcwele akusibona bethu abakaShembe cabanga into mazoyikhuluma kumuntu mayibona inkosi njengoba umshumayeli ubekwe lapho kuthiwa ekhuluma nalabo bantu hayi kiba bakho umshumayeli mkhokheli labo bantu akusibona bakho uma ukhuluma nalabo bantu yazi ukuthi ukhuluma nabantu bakaShembe ekugcineni kosuku uShembe usebenza kanzima eqoqa labo bantu ebabuyisa kuleli thempeli ekugcineni kosuku hey mina ngikwazi ukuthi ngabisa insizwa ngiyimisela ukuthi mniqonywe ngaphandle ngingakwenza lokho ma-23 ngingawusebenzi ngizomisa kanjani umuntu ethempeleni ekubeni ngo-23 njalo ngimkhokhela ngimtshela ngalezi ndaba akithi ngoba eqonywa ngaphandle nje ucuphe mina mshumayeli akemyeke kuba nokusota ngingamkhokhela ngihlala ngimtshela vele ucuphe mina ukuthi uzothini lo mshumayeli ngiyithatha lento uzomuthi uzothini amaNazaretha ingcwele ke sikucinga ukukholwa sikuqonde mayibona inkosi lo muntu ohlaza ekhaya uzohlala ngawe mshumayeli lo muntu ozohlala ekhaya ngawe mkhokheli basobho ngelinye ilanga ungazuzishwa lo ngene esihogweni mayibona inkosi kusini kuzileyo amen khuluma mama